all our children are back at school. We can confirm that the primary level of schooling, all of our children have gone back to school. UNdunakulu wethule ngokomthetho isikolo samabanga phasi eRoran Primary eMiddelburg. Isikolo lesi samukela abafundi abangaphezulu kwama500 njengoba bekulilanga lokthoma lokufunda. Bebathabile abafundi. Isikolo sikahle and isikolo abantu abangaphila kuso bafundi izinto eziningi. Nakusenjalo uSpeaker kaMasipalata weMbombela unikele nangejinifomu kunye namanyathelo wesikole abafundi nabahlayelelwako enkolweni ezine zematsulu. Nanyana iinkolo zivulwe ngaphandle kokuphazamiseka nje, kodwa ekuthomeni kwevekele ababelethi babafundi besikolo emasambisane kanyamazane basola umnyango wezefundo ngokubhalelwa kuletha amaklasi wesikhatshana. Banikela umnyango bekube ngeveke ezako ngomvulo ukuthi uletha amaklasi wesikhatshana.